Et ma collier, on m'aime. Mais c'est une bonne amie, on dit qu'il n'est pas banalité. Oui. Oh. Yo, l'amitié, moi, j'ai aussi maman, ma collier, pour se permettre. Comme si nous nous disons, comme ça va s'arrêter, pour se mettre pour le match, maman n'a pas boundi. Jamais. Mon parent, c'est maman Nathalie. Regardez ma idée, elle est sur ma tête. On l'a mis. Vous avez on l'a mis. Comment je t'ai dit? Si maman n'est pas ça, mais là, il y a ma idée, ça méchant. Non, il n'y a pas. N'a pas clair. Là, on a dit, elle pour elle, là pour ça. Mais il marchait les cheveux, il faut que ça va pas. Bon, niveau. Là, on continue à 6, ça va pour le vote à moi à paquet. Alors, on va faire ndio wana fakata naye longina makolo mutatambo lo kubungate atambo na kamingi ngependa na kudirema na ndoto sili so mtambo nyingi kwa usalama nzuri mama obei ndani akosi orata mapena makolo tabusia yote shansi ngolo yeye sema mwana 4 mwana potopoto kama za mtema chance aliposema piga ba tu profita kwa chance aliposema jamais na mtao tantôt vous l'embattez, là il y a des frères qui viennent. Pour les débits pas embattés, pour pas prendre un mois pour les années que vous voyez, vous voyez pas. N'a pas clair. Premier coup de mon homme n'a pas poli, et là vous ne voyez pas diminuer la question au pouvoir. Et ça c'est un mot de qui les gens, il y a un moyen. Regarde quand même. Tu veux dire quoi le moment? Ça m'a fait. Est-ce que ils sont pas là? La chef. Mais moi vraiment tout le monde maman nous en a moi. Tant mais la balle qui 3. Ça va bien, moi on a signé. Maman ça va bien. On t'a travaillé bon. Ti. Si 13 ma oui il y a 3. Quand on a dit si vous avez un le conseil va de ça en bas. Ce qu'on a comme un quand vous êtes à Katié, ce sera les liens en débat. Pour te faire aussi la femme, la bête à Katié, frère. Vous êtes à l'État. Ainsi, on a mis ça, puis on a classé Nicolas Matin, on est là, on a dit on va classer attaquant, médiateur. On voyait par exemple. Il y a le constatation de comment on a dit, c'est la maman dit maintenant, on faut mettre la cause. C'est la maman dit maman on a preuve. C'est la maman dit maman on a preuve. On a bien pas mal, c'est combien d'années? On sait gratuit. Ceux qui ont dans la vie, Yoganga, Kotala Mamakabozo Tanisati, Taranzi les Omémayo. Yogela Bayope Mawa, Joki Ozana Mosa Yote, la défisa yo, Koreza la Yote, mais Yoto Sale na yo. Yona yo Ozakana Tanda, Poko Kabwana. Est-ce que, that's okay, bien? Yomo Kolo yo, Mosaya yo, Pe. Basibisa yo, Wanyo, Gosama na Suka. Comment tu es mon qui n'a pas dit faut le faire comme on a dit comment il y a un soukanga. Oh ça va sembler que comment tu as fait. Est-ce que mon qui veut combien de temps qui n'a doublé combien de temps pour pas tout le rougi. Yo kanga. Il est bien fait. Bana c'est mon colonne na difficulté ba contre la éponge t'aller la ratati lelo. Na so le va de faire ça ça. Bana c'est na linga babo. Base wa vie. Mais pour la kabela babo, na comment on a kibe makasi. Ba ko c'est ngona basaliti. Oye binga frère maman na bina kabeli éponge pour ya boye 10 cm boye na buntu bina misatu moko misatu baya tellement de poche comment abiso je te dis si moi ne sais que reine na le premier kaka parce que la bonito sama et on se dit pas là tala défendre yoti na 100 aux analyses à toi fini qui te se fait ça je te dis maman tele misanga na ba 22 na lala ti tombo na 100 même pour finir comme vous. Vous avez regardé ça, regardez, nous on a dit que pas comme on fait $100. La bête dit cela. La bête qui maman a comme place, elle se dit éponge de $50. Frère, c'est le plus bien pour tout le monde, on sait pas le là. Aussi la maille, on peut disparaître. Vous avez la bande. Vous faites le chauffeur, si moi chauffeur a pu visiter la tidée, ça dit kilo. À contre la cantina, des soukas. La tutu va confier mon babina. Chauffeur, mais la confidé à contrôler qui contrôler Satan, on peut sauter.
mon frère, ma maman, soko ligi moute, le baclé, soko ligi tingama. Kozoka kina pa mobali pesa mi n'importe qui. Basi bazali pele kito moni. Kwa kota mote mo bana fanda, ba muki. Akole kana jibu to bangi, c'est ça ko bana si. Yo les choses sont bana la dio. Otala makolote, otala ka projet on a confiance. Avenir les arbres, mieux que aussi pas. Nous allons sauter. Ok, à la place où on dit qu'il a des collatés, on peut se bouquer. Et alors, on a dit qu'il y a un gars qui va là. Et là, on va y et là, on va y quelqu'un a dit qu'il y a un gars qui va y aller. Alors, on va y aller. C'est pas on a dit. Vous n'avez pas dit qu'on fait la soirée quand il a dit ok. Attends, si on a dit ou non, on va dire. Musu sabana na mobali sina na kosi atini zera achie ekipo mangina ngona tera zamba bokomi na zadu komi kikira wazomi na talimwana ye moko mama apesa kino conseil sindi kenda na vie Amen. Amen. Fandi na kumona Yesu. Amen. Kama ndege ni ndio pia wa evangeliste ni sio kwamba tuti naenda kumo. Tutazama na ndege na hivi. Zambe ya saa kitoko. Nzela nzambe kwa upika. Asa wapema kwa hiyo hivi. Hata wanapenda bandeli. Nzela na hiyo na misali. Ogoi ofani yoka kura na bandito na dose to na banda kwa mieshemete na mkono wa Mungu yoka na kina bandi zela nzamba za babago hii zela na hizo keka kama mote kobeta matumaso kwa silingi tena kipo tiki ale mbako sale la na zela na hizo ya misemi yoka na très bien. C'est là que ça court beaucoup au tigre pour y battre. Vous avez bien qu'on les gagne à ça. Pourquoi quand nous sommes dit magasin sommes bien aussi faut pas faire ça on a mis tanga na maintenant nous combien tout c'est que ce que vous faites là à pour maman calme voyez so yo kanga c'est là ça peut passer dans la université pour dire que vous voyez ma vie. Amen. Yo kanga c'est comme lui comme ce que trois fois et lui comme vous devant la gagner. Vous avez chanté au lieu de pas signer son thé, vous dites que vous avez demandé à tirer les pas. Si on a mis vous Tanzanie toke corps, quand il a demandé vous communier, so quand les livres on a eu là, so quand les livres toke kanaye. Tala, na Dieu Sabino frère, il fait grâce à qui il fait. Mais c'est là ça me faut tout. Ah, oyo batu bakoi, oni so le faut kenaye. Tala da, il est très tout est ça. Nasa wa utanga danga ni matangati. Nasa kakle. Nasa papa kwa sababu na keke j'ai terminé les études. Non. Jésus il est Dieu. Mais il est très bon les non parmi ba o si ça classe ça fait pas beaucoup. Voyez. Je te dirais que le maître qui réfère ici na ngati c'est tokafi. Na buti ba beringa na ba ministre. Nasa clair na shanatina na député. Fete. Yaka. Na bani na sali problème ako ke faut que tuna detali na sali ona ile memelanga so quand il pas papier na ke le ba pataka ba bitu kwa katolika yo to vandi to zotala na téléphone kwa koloma ali tubizi biso mais nous sommes personne pour ça so badage na moko awe mobini mais tant que vandi to zotala na suba na moni ngaite ba moko ba beteli kama buku intellectuel ba beteli bituma c'est que vas-y conversion to beteli les amis. Nasema banandeka vérité c'est là nzambe faut pita soko bandi ko sabi mona bitumba ko ndo taoyeba otu bazaba ko sepela na soka ba inyo sa motif comment on peut garder l'identité na lingi nzambe comme ni kanga nasema bino polele ba camarade ba mona ko la raté ba tinyo so mona kanga et puis va comprendre yasi maintenant va le monde le thème tant que nous allions s'appeler la tête ça dit bonité dans
ça c'est bon on va la na boyi masanga 4 jours mona baka amasa na baye amen mona ka amasa na baye utikali action za kuna toujours baye uzumituna na kinitona tika zela za besoin de frère conseil gratuit soki ozokende na vie yokanga kotala makambo zotalisa te tala nzela ezomema yo yokelaka yo moko mpe mawa nzoki oza nango eza ya yo te badefisa yo kolo ezalaka yo te me yo tozosalela yo na yo kozaka na tanda mpo kokokabwana eske nazokende me yo moko kolo yo moza ya yo te basimisa yo okwa nyongo bakosama na suka komando yo mokili na poni volonté makambo nange ekomenga na suka nga osoko sambeli to kokota life est-ce que mokili komi kati siki na double komi na kanga kwa puta bilete ushi yo kamba nabandela obena tika bena soka na nani bandela bako toke male c'est na lobinga c'est que mutinyo sasa weza ye mwasi kuba nanga tozaka mibale na kacha mo po ba kengana zakangate kokola nanga na eba kate na soki liko comprendre c'est que nazi ba photo à 2000 na 2024 on a tendaka moko mais le changer ça comme on a ba na ko lo ye na kosi mandefe bandana na 2000 mukele na sepe le tie tonda ngana na eba te na dika ko longola nga mo ko lonso te ba defi sa ngana sa ngame na yebinga te est-ce que vous n'avez pas sisi et donc il est non mata très bien nana penda bien sikoyo ndego sawana ezana bakaliki musufu sala papa tukasalela yo age na age epesa makambo kwa na match premier mi-temps soko orateli to na batie équipe pour gagner dès que on a attention to mener or tanto chance de passer au rateli c'est le match mobile parce que matoi match pesa comme deuxième mi-temps je change pas oba zopola banda bolekisa bale po minute le tabaga oba pola kabale ngaba matata bale ke kota ba adversaire bana ndela ba bale po ya toso sabie vo yako kalki soko kunga okusaka na vipo sote mo na bank soko kunga te elongina mo ikoso se rattraper kante ache ko kima yo bongo nati ka tona mata ndete ko ko parce que ils ont aidé et ça n'a agi mon souci avant même devant Josué le papa te yo avant yo sosola tina nangani koya mukileza lokola ukoti na terrain mutache weza entraîner la supporter te comment baba kama kelela la supporter ba wololo ko baba l'équipe est-ce que baba na yina yo na football na beta bien ko minza entraîner tala banzalo lekana ba pia papa te ba se ko ba kufa tile lo pia kelo zo mela pona mutatebe na oko coach na football na sisi na match ya kana binoni nini sala les kwa ina sana ina bwana mutapia kama nzambe na bana na aliasi tote bana ni swa saka hapa bana ibaya nini boya nani kwa lata ile si wana yaka tofana ndio saka hapa bana sala les est-ce que la mandunda wala ni sala kwa ile sisi ni kwa nyoso ndio yeye mwenye anafanya kwa na nitakwambia wala kama wewe so wewe posi kama nipa kitoko boni wewe kwa ndio boni usaka mambo kwa wala inajua est-ce que zala les mutama bisayo te yebango atoko kemba tina sans ko umele liko bomba oya umele pilenyo nyoso matabisi sikomati na terminus ko rebeta katike na consommate jamala matabisi kitana njelo ko kamera za tobo ko bunda sisi anga dikenda mukona tani kwa shamu vi tobo umeli nzambi so apona baba tunaenda banzela ko koyeka yoga bakula soko mwanika na famima kwa mekole la bayo bandoko bakufa sawa yeba zaba zo bebu manembo kumeli aya maka sisi baninga bakoli meti yome la zivio zo maviti akota usisi moko botem mutobopia bazate suka venero sa azo bingo na peki okay bala moko pesi confesse na mobile na suka recevoir yo bali masimo soko tabio moko le abengi yo ate nama
mata mukona na malinga bazwa misala kutoleka na mayele na deba tushaka mbongo yosi bakaba mbongo biba utako yota yoka ku kati ovale mwana bayongo tina tebe choko magatombe lekela batatu otali nombra kana masale ba elalite na mutaleke na mbongo shafo kila matanga na yo pia kero wala kanza na mabundi za kako pesa wapi kisoto na ye exactly challenger okenda kutomola tiko soba ya obata mbaye bateme soba la tukumisa kwa le cooperative fest de udipo salales yamani mutachenga na sasa ni mtoza wa voisin na ya kwa kuna ya matembele ya kande pesa ngambo mbote makafufu na leta leo to kwa mwana kapteni pili ndio fina na bino oh mwani boy tala sobo zole kwa za disqualifier yabane ngeto ya mutachani soba sana c'est vrai la limite suki dikelela kubaze ngo kategoria pepe naye ibangi pena ndenge naye ndenge pena ndenge naye ebe pena ndenge naye bamoto babeta kutole kututika na bio kumba mtu tuna limite na yalo c'est ça osone bana ta la terre syrie soki ba lingio tina matete mobali na zana ndenge ndenge so ba lingio tena mbiza mobali zana tusenze yo kanga otula okamoka evina ngeta na sekena kala autorité ça n'est pas catégorie non pas monalité pour les bidonner na ngeta on ba yo ni si pas fiche na kare on la ta sapato to ni si mancha ba ni ba na mo to ni mo ko ko passe na ko ma fait bien tombo la ta di ba cha ko ta la ma ole ba et alors ça est-ce que je vois de la aussi ça veut dire que nous sommes sérieux. Tala, bandana comprendre que mtachana nzambe na lenga bati. Na tala batu balekanga tiba kota mabele ile kanga. Quelle est la confiance? Linga monter on a pas sa pression confiance. Ma famille te fait ça attention. Et ça na ndeko mususu. Okola na bango. Okena mvanda kuna kwa dikelemba. Na hivi makambo. Omeleta kwa soli. Bande mwaka hapana bila nzoka kunaweza mwana tata mwazi sije kwa maliki. Ibada kati pesa la bino valeur mais na kati la kida kwa mwili kata mwili. Mungu yeye. Kwa mwenye susala. Umulango mwenyewe kwa maana ukamula leo simba nziko kwa mimi mpanzio kwa kupana. Kwa kufunia sabine ni kwa voyage. Kwa mkende baliki na mtakenda kiwa hizi umuendo. Est-ce que akema mbele. Hakika. Namada yoka na université oza ya nzambe bakucholaka yo bakukende ba video tombola bakukosi na baba lati ba pesa kwa yabo kuje singio na sebiso yamona ndinga katebo ya kemba sisi na place okola kina bakoba ngio te kotika kwa mwana na wote ni mvanda kuna yo mwana ndo baenda kio bienga cholio boko sotika mwana mwana kwa formation militaire on soldat quelqu'un mwana sita bomba makambo mikono na pasi pour la souffrance alors appelez la nzala ba na bibi bomba joto de bibi wa yoga conseil gratuit so zonzo na kanisa na mutebe bisamati et peut ba ki dapo iti de sangote amena na sisa makambo amena so ba beti so ko kuchula ba ndogo mwenye tonda sisa 45 bazana ba université kudi akomisa kamalani na sama so malali pamba kupita Kristo kushisha maneno kesho kutumia kwa kutumazia na mtema mtema yao funga vile wanacheka kama pesa kwa pesa na mobile mobile ni abitikiti na suka ba tena azungi vile hapo machele bro kwa pesa mobile si kwa hapo na mbogo na tikito yeba na mimi pour vous dire comment vous expliquez vous hatika na hata très bien tupate na kwa mambo mama soko sana mobali keba sakana na mobali bekibala ti mobali sa ya yo bana taba goli baza funia bolingo ya yo na papa kole pa famille na bino na manana c'est pas mobali zonga mo asine ko sana bitinga mobali ko lembaka te mama na zeno ba clair atola mi produisa musuni yo mo ya bitinga na papa tinda bana ba mai baza entraînement bana na papa
mobali akai na piaka ya mbele ya musika tupese valeur famille pese kilo kubeta kama solanza kwa famille kwa tatile yo libala toke ndaki yo loko mikolo yo salesa o malamu pourquoi beta lisolo te ka 3 jours dans le monde beta ndako kwa folie kwa iwa nimabe o mama pasi na zawa kaka ya nini $200 na sita kwa mkolano cha kwa obala ministre te na kenda musana saka ka tritono se pour na bilan ngire mutoti ko bunda saka na sala kana soka na pa tu na peso $100 mais même en économie le la match à prolongation Kima na mobala soka hiyo rakota na leka sasa kitu vibanda sasa tokana nuko tokyo ya Suisse c'est madame de la femme balibanda takanga bien ça na basi mususu ko moni ata biloko na ngie bendi ko sasa kana batu kwa ngelo la lengo sana na dakle ah ba dimanche mana otiki diboko makolo na bimine ba 10,000 francs na boko matata bisi na yeka tikati pana ko mema boli ko na flexion boli pesa ba ditene ba kesa sina ko sasa kwa mwana fiki to kangali pa boli pesa ndena moteli mobile net ngana tambo na soni na misa shao debi corona maboko na somi ko toa mashine kwa kuweza kana CPC na ndini na yeka tikati kwa mtageni kisa na mashine na sema ile mashine kwa tunatela pote pona yo sio tako kwa lango pembe la kitisa wewe sipe kitamai wana sisi na kuonekana moto no oh la la trahison total nada clair kala sexy na bela yo kwa ile bisi nikali ni tema ya mambo bali msukana sio machape sio kwa mbongo sio kwa nje kata kwa mbeba hapo ndio mwenye phone kakono tu na kwa ndio matanzeto sio ya pembe mbona watu na mwenye mataka kwa ndio afundiro cho ndio kota maji ndio nini na mabe nasukawa na mata tupete ngoro magogo yoka mtakura bado mwanzo na zakle bole misa mibala mabala pamba mobala talo bali ngiyo yoka baba mibali nisibana na soni ndio mabala mwasi kwa mwe kwa kile ufeza kwa nga wewe ndio yeye ngana bodi ngoti na sasa cho mtie na bila kama ndugu na pesa kio resulte sana na pei mama yeti et puis naïba kamonta mwanga tana tulije na supu nasema na senga mtu na meki na kwa damu monta witi oye za 15 minutes 13 minutes acheni 4 minutes wa mama ngai evangile na zemi zo polele anukuna be tala basi nye kabisa mabaya sabo eva mbona zako ya bako moso kaleta dosi tozana mwana moko na pesa 17,000 oseti ke nanga fufu moko ndele barabara ezali bato munu moko kote musuko te tout na koloba bia trahison mama sakela para mama siki kaza biso polele okali fo ya mbaga ebe na affection et puis bon on va la repesa yo ko bimani de ça badinga aussi ça nga ku valeur on va la taper sur 4 ici ile na ndamu banda vanda yeye soko sana mboga mkeo kwenda kuwenzana badinga kwa kusika kitunga na yo kwa sababu keleta na mtanyo ngana ya sima yokala ku soko bali mobala pia kaletinga wenzana mfesa kadini na koko na kwa sababu siffler kubaka ngawenzi wana misumisho ikiti pona kama wenzi wao kuweza ndio kwa sababu sinaongea bebe kwa mimi ndio kwa ngambo yani yoko ya uzi chance akosi kusoma kwa wenzi kwa sababu siffler kwa tena apendwa na mtu tumsemi fara te amuna kono yeye kama kucheleta sasa ndio goli katika mtu mpaka osumi nini emuka obama pesa ope vi mama azo pesa conseil tant que vous avez des preuves nzambe akopena kuti nzambe soko zokuti inaona mapasi kupata kaidi ukomezi ile election ukotika na kutika na kusema pambo ndio kite pour très bien pour prier cette élection satana nza kutoka na mungu wa dunia batu yote tunzama poli apona kama tabitema makasi kala biblia apona kama tabiyumbe evangeliste Yesu sasa kama kama ona
okocolama okosekama okoma na niveau mo même famille no bachomio bande kono musu propre bazako tatete baleki bakobeko na Congo ozomi tu na ngai yo okomi kolia pa bana oyo mema bate mabala fa bazole so kokolo ya fa bango kolenga te formation wa boyoka otere nzambe te tanga na kobeta lisolo ko kobeta lisolo fe na nzambe na ko kokelini dans sala mo na bagite sini nzambe sa eboyeba umela te te nazo kufa te se na yinda na tangwa na keche toboka na si osantike na suki okokabela na tuami na kosi na msoka savon na kozela na suku na douche na si na kosimba simba watikita ba savon ndenge na ligalito na suku nyonga na muna kwa nzambe na ngana sabe na mutema na zoke na zokemba na sala ngo na boya monia pa na osa oyeba na kubeta masomo kwa maseki na ngana kenda na zoko kwa zota sensa oyo opesinga na maseki ndio na publicité kati sukala 100 francs pa 400 na sio baki ekosimba bebe simba Zoga Mungu akumbuke mapoto. Zoga Mungu akumbuke sama kama kwa ministre. Zoga Mungu akumbuke kabla bakafanya mituka. Dieu merveilleux. Amen. Nazali sheki ya batunyoso. Mbona vile ndene za papa kwa chini. Nasema la vérité. Ogosila maele ngokupepa disparate. Amen. Ozakana bantu. Kufa kwa chauffeur, so moi chauffeur a kufi ka tideza kikio, akondola katina tisuka. Na tutu ba kufi mo babina. Chauffeur awa, mais confide a contrôler ça en kwesiti. Kwa sababu matoi, malali yana maya moto, ko ni malesho ndima, fena kalo nyatawa ko lega te. Ndima se yapa. Nazana bino vérité. Dès que yaka l'église Toli na kote sa l'église mais vous allez sonner la montée au bokena libabe en cas si le certain so yo kinga o mesanga l'église ite ndingani wa yako kwa kumisa nzama litamba kolela lela ne kona masibo sala kina na difficulté mais kona mpesa wala sans charge de l'amour c'est pas ça le bizarre de sala ato c'est une parfaite ina 100 qui peut taper ça na kato yebite nazona bino sérieux makamsu wala na kusikala na pete de l'autre côté, il fait la question de l'autre côté. Là, c'est là-bas où tout est raté. Là, c'est pas tout est raté. Amen, hein? Dans ça clair. Mais ça, il y a une balle la vie dans le discours. On va la vie dans la main. Il faut que ça les dire, on va la stabilité. On va la calmer dans la vie, on dit que c'est le dernier projet. So, on dit que j'ai dit qu'on ne peut pas comment on a monté. Dans le type de l'homme, on a gagné sur la téléphone. Mais quand on va la vie, c'est pour la petite combat la fille ma camarade il va contrôler on va dire on va dire ma fille mais ici pour pas se parler on va la bien là quand on le dit ah normal donc c'est un mnogo nous lâcher c'est les scores ça va au tala yo à kati poivre là tu vas passer il va parfois pomper à cette fois faire le choix on approche pour tout en monnaie lui se dire où dit votre situation pour pas ya là ok singa chicha afisa ni singa chicha akoma kana bara fanyo fambe ka kokora sana kiko soka moto express on a préparé au plan soka teka ki faire chez bango soka loko ni akongoli bongo classé et puis soka changer bongo ya oya kana kesi mtu ko bele ko paliba akoma kwa ya sika comment ça pour amba ya sa ministre on a des hommes qui le savent quoi qui acha poso ça clair so yoki et puis maman ozana maman boto na passe okola o comme si ma camarade pinko le comme maman ma copine d'ailleurs maman ba ana yebi bo samana bo sale kiri ba maman bazala ilete tangu na bakoza ki akala et tangu mbele yaka mtalata kaperma azo na bina polele na zama sur blanc yeba mukini omani mukini ko nuna ezayo ke to kumisa wanzabi bati la ndina mu system za pas pesa ekenge bali to kufi biso ko to provoka ndako na bino ba eba te mama vanda o ndako ko via mbamu o mama ko ta pesa fotite ba bengana ote ba jija ote ba lidonde ba botayo o ki ko yo ya libanda ko le kapesi ba botayo o ki to ni nani o ko bitika le loku o ko so pesi famille pas pasi
asa na opara so joka pa tango na lekeli o tango tanga te vie za kanzambe zalo kwanga na tanga kite na ko tanga na tanga na ko kesha kufanya chanzo to na moyo ko safria kwata na pesa ila bikira na sio kali matio kana sikulwana sio kina BBC nga na kiko bazwila te ko Dieu se ne kontala ba se la kabeli na ko Dieu sa zote te ko se le côté oui na kiko kwa liba sama na kisantimere na kifu na leba boyinga c'est que ngana zote to choué so ne nukina na bwana kwa na keta ba connaissance ba tata masi ba mamani yango ngana pia kazi na madrasa ba famille nyoso na tuna mama ko mwana ngapo chefi yo kwa mungu to ane ba communication na kile na kuta litamba ba famille toka kumbe sasa na kwa mimi na vingine zo simba de na misi mitandao ba adresse wait mama alizo za na moko kuta kundo chui dakada magenda 16h20 ko na moite uko na radio pile kusila va ko na moite attention ba question kwa examen vita uko shule kenda ameni ba 16h40 avoko ta dongola funa na mea funa moto ngana zela balobali kamnanga na otani et puis bana kota saka fiko porte mama fesa ko ba chema porte les awana n'empesa ko akota sasa kuti kana fufuna moto lena tempo la kabana ndio unapita baba mwana mama kuli sasa ni jina na fufuna nataka na sana na kosi na c'est clair kwa sababu pia kama fundi ndio wasina nzoto tukogunda hapa sasa bora nga dapo sana hiki nakasoma jibia kwa usio gumu bakoli umema na sasa wala mite kutiti na baba na ti oui yo la mite mwana sasa usimama makolo kwa sababu permet kwa pesi na ndio au kama sasa salite kwa sababu kwa maache kwa maana ana bundi jamais Mumbana sema mwana tani aligani majidele sema tena mfumo Mulambi ndio ya Mulambi na afu kwa mwanzo tena tarudi sema mwana na kosa ndio ni ngamba titia sasa mesha mama yako na takla na taki aibu dapu nani mashine shule ndio sisi baba mbona donc comme si na sisi kama kwa mwana kwake au kama vile ndio wana fakata mwana longina makolo mtatambo ile kubunga te hata kwa bamingi ngependa na kudile mwana ndio besili so mtatambo ile kwa usalama nzuri mwa mbele ndani akosi hata mapena makolo tapusia yote sasa ngolo yeye sema mwana kadre mwana potopoto kama za mtema chance alimosema pika ba tunaprofita kwa chance alimosema jamais na mta tato bolamba tena que ya defend bien na kueleza bibamba de kwa bwana mwana kule na hiyo kueleza ndio kueleza na dakla premani kuja kwa na tobo hii na ndio kama yepa bibi na kesho kukula ndio isa kama moto kile leo kama maende ngaka mama uvete kwa mama sawa ngopana ngaka eske ezokanda ana challenge na lesi mwana vraiment tu ni mwana sana mwana tamela baluki 3 soba bibi mako na simu mako sababu ndio na travailler bon ti si 13 makuiti ya 3 kana tena bizi siko leo kwa sababu wewe lokose badeleza namba so bameko na kubeta kakile so badeleza na beba poteto tusile avant na beta kakile frein ko tikagenda azina misapi na como classe ni gola matamo de la baie na chirwa classement attaquant médiateur comme le bayo yepe lo kosa sio kama unaona ngabizera mama di mana na fobe ya ko sira mama di mama na preve bana kasira mama di mama na mo na kage kama na sebo benda te